Semeni amen. Semeni haleluya. Mvuge kandi ngo amen. Dushimye Imana kuko iduhaye kuba hano iwanyu. Imana ishimwe ku mugambi mwiza. Imana yabwe icubahiro. Imana ishimwe ku bwanyu mwaje. Turi mu mwanya mwiza tugiye kumva ijambo ry'Imana mu minota mikeya uko Imana yabitanze. Ariko icyo nizera neza nuko rino jambo hari benshi risigare hinduye muri mwebwe. Amen. Amen. Uko waje ntabari kusubirayo kubera kuko ijambo ry'Imana rigomba guhindura. Bwana Yesu asifiwe sana. Duhe Imana icubahiro. Fata mikrofone gase tuwe kabatera haleluya turangizagira tu. Tanga umwanya w'ijambo. Mwaririmbye kabisa. Kandi mwatwiyegereje neza Imana ibamugishe. Amen. Yes. Duhe datugize. Hallelujah. Bonde la silo. Haleluya. Hallelujah. Zamuri cyo cy'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Tuzamure kandi rimwe. Bonde la silaba. Haleluya. Hallelujah. Tukuze mukozi. Haleluya. Hallelujah. Ubundi muzu y'Imana uzozuza ndi bakazavuga ngo zamura Imana amaboko. Uzuzu yafite ara kuzamura Imana icubahiro. Yes. Kwiza. Faria. Tuwe kandi Imana icubahiro. Hallelujah. 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 Amen. Turarima natwe buke niturangiza tutanga umwanya w'ijambo. Umusore karacuranga neza mu gukomera amashikabisi. Come. Barikiwe sana. Karacuranga neza cyane. Sawa. Curanga pa.
mwami Yesu turaguhimbaye. Hebu nipungie mkono kama unaniona. Praise the Lord. Asifiwe Bwana Yesu. Tunashukuru Mungu kuwa hapa. Turashima Imana kuba hano. Ni mara ya pili tukiwa katika kanisa hili. Nubugira kabiri tuza muri ritorero. Mara ya kwanza tulikuwa hapo nje. Munsi wa mbere twari hanze hariya crusade. Muri crusade. Na sijui kama mmeendelea ama mmeacha hiyo tu. Ntitubizi niba mwarabikomeje cyangwa se mwararekeye aho amunsi. Mmemalizia hapo. Tumengojea mtuite tena. Twari dutegereje ko muduhamagara kandi tuende hapo nje kugira ngo tuze hanze. Hatujapata simu yenu. Ntabwo twabonye ubutumire bwanyu. Semeni haleluya. Amen. Sisi ni kanisa la mitume. Twebwe turi torero ry'intumwa. Sisi ni watu wa nje. Twebwe turi abantu bo hanze. Na tulikuwa tumefurahia kupata kanisa ambalo limeanza kazi hiyo. Kandi twanezezwaga n'itorero tubona ritangije uwo murimo kwenye maeneo haya. Gukora muri zince zinaha. Pia kuna lingine tulikuwa tumeenda kuanza huko Kasarani. Hari rindi twari twagiyemo Kasarani. Pia nao kuonyesha vile injili ya nje inafanywa huko release. Nabo twari kubereka uko ubutumwa bwiza bukorwa hanze. Lakini pia nafikiri tumefanya hiyo moja. Wao tumefanya 3, Friday, Saturday, Sunday na imeishia hapo. Twakoze iminsi 3, uwa gatanu, uwa gatandatu no ku cyumweru birangirira. Sijasikia ingine. Nta bundi turumva babikora. Mnajua tumeitwa twende tuhubiri nje. Muziko twahamagariwe kuvuga ubutumwa tubwira abo hanze. Kwa nini mnajifungia kwenye makanisa? Kubera iki mwikingirana mu matorero? Imagine mnafanya ibada asubuhi, mukora amateraniro mu gitondo, jioni mnafanya ingine, mugoroba mugakora yandi materaniro. Sio ingine musambazie watu wengine. Iyo ya kabiri byari ngombwa yuko muyisangiza abandi hanze. Amen. Amen. Tunashukuru wachungaji. Turashimira abashumba kwa kutualika mara tena. Kudutumira ubwa kabiri. Mungu awabariki. Imana ibahumugishe. Ninashukuru waimbaji. Turashimira abaririmbyi. Mumeimba vizuri. Mwaririmbye neza. Na mko kwenye kiwango cha mataifa. Kandi muri ku rwego rw'isi. Lakini ariko mnatumia lugha moja. Murakoresha ururimi rumwe. Ama vipi? Cyangwa se bimeze gute? Unajua hawa watu mnaishi na wao? Aba bantu muturanye. Ni lazima pia wasikie mnaongea nini. Bagomba kumva ico muvuga icarico. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Nashukuru tena kuwa na mchungaji mzazi Elia. Turashimira Imana kubana na mama Elia na mukecuru. Hawa ni washirika wa huko kwetu. Aba na abakristo wakati mwingine huwa wanakuja hapa na wengine wanakuja huko kwetu. Rimwe na rimwe baza hano ubundi bakaza hari iwacu. Tunashukuru Mungu kwa kuwaona. Turashimira Imana kuwaona. Nimeona pia mchana wetu. Twabonye umukobwa wacu hano. Kitengela. Kitengela. Umekuwa huko? Umekuja hii side? Yaje hano. Nashukuru pia kumuona mchungaji. Turashimira Imana kubona umwongeri. Huyu pia ni mtoto wetu. Uyu nawe n'umwana wacu. Tulimulea. Twaramureze. Akawa mkubwa. Aba mukuru. Tukamufanyia harusi. Turamushingira. Akakuja hii side. Azinaha. Na nimesikia amekuwa mchungaji. Kandi twumvise ko yabaye umwongeri. Asante sana. Amen. Yeah. Sijui kama nimemaliza kile kitu nilikuwa nataka kusema na alafu tuingie kwa neno la Mungu. Ngira ngo ndashoje ibyo nashaka kuvuga. Ninaitwa Pastor Sebineza Gatore. Nitwa Pastor Sebineza Gatore. Nimetoka huko kanisa la mitume. Mvuye mu itorero ry'intumwa. Kitengela. Kitengela. Ninawashukuru wapendwa, tumekuja na wao. Ndashimira abavandimwe twazanye. Wachungaji tulikuwa na wao jana kanisani. Ababungeri twari kumwe nabo ku itorero. Nikawaambia mimi nakuja hapa leo. Mbabwira ko ndi buze hano uyu munsi. Wakaniahidi watanisindikiza. Nabo bansezeranya yuko tuzaza. Mungu awabariki sana. Imana ibahumugisha. Na tumekuja na kiongozi mwingine hapo wa kanisa. Twazanye n'undi muyobozi mu itorero. Mungu pia amubariki. Imana imuhumugisha. Nina muda mfupi. Mfite umwanya muto, lakini kwa muda huo ariko muri uwo mwanya muto tutakuja kuchangia neno la Mungu. Turasangira ijambo ry'Imana ambalo tunalipata katika kitabu cha Wafalme wa kwanza. Iryo dusanga mu bami ba mbere mlango wa 3 ibice 3 16 hadi 27. Kugeza 24. Ni mahali parefu kiasi.
ni harehare na gato. nitataka ule mtu anasoma kilugha vizuri, Umuntu ugerageza gusoma imvugo twumva neza, ambaye anasoma vizuri atusaidie kusoma hapa. Wafalme adufashe gusoma wa kwanza Abami ba mbere 3 ibice 3 16 16 hadi 27. 27. Tunaye aro tufite ushoboye kusoma neza ngo adufashe. Ushoboye gusoma neza dufashe kugira ngo dukomeze. mpaka 27. Na 7. Soma tu nitakwambia usimamie mahali. Ndio. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe, bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye. Umugore nawe abyara turi kumwe, nta mushitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Ico gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanje. Mbyutse mu museke konsa umwana, sanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanje nibyariye. Undi mugore aravuga ati oya, umuzima niwe wanje, uwapfuye niwe wawe. Uwa mbere ati oya, uwapfuye oya, uwapfuye nuwawe, umuzima nuwanje. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati yemwe. Umwe agira ati umuzima niwe wanje, uwapfuye nuwawe. Nundi akagira ati oya, ahubwo uwapfuye nuwawe, umuzima nuwanje. Umwe ati umwami ati nimuzanire inkota. Barayimuzanira, maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima nimumucemo ibice bibiri, nimumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati Nyagasani, umuzima mumwihere wimwica, nubwo bimeze bite. Ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Amen. 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 Asifiwe Yesu. Amen. Hiyo ni habari ambazo tunazijua, Ayo ni amakuru tuzi, huwa tunasoma katika Biblia, tuyasoma mu ijambo ry'Imana. na wengi ambao mumeenda Sunday school mnaweza kukumbuka habari hizo, Abandi bize Sunday school murabizi, na tumezisikia na tumezisoma, twarazumvise kandi na twarayasoma. hiyo ndiyo neno ambalo tunazungumza Iryo leo. niryo jambo dushaka kuganira uyu Lakini kama munsi. sijaingia kabisa kwa neno, Ariko tutarinjira muri iri nimesikia jambo, ndugu akisema wamepoteza mtu, poleni sana, umuvandimwe yavuze na ko babuze Mungu umuntu. aendelee kuwaimarisha. Imana ibakomeze. Tumesoma historia ya watu wawili, wa mama wawili na watoto wao, Twasomye amakuru y'abadamu babiri n'abana babo, na picha hiyo ya historia hiyo kandi inshusho y'ayo makuru ni picha ya kanisa ni inshusho y'itorero na Wakristo. n'abakristo. Semeni haleluya. Amen. Hawa wamama wawili Aba badamu ni babiri picha ya aina ya Wakristo kanisani. ni inshusho y'abakristo mu itorero. Biblia imetuambia walikuwa wenye dhambi, Biblia iravuga ngo bari abanyabyaha, na ni kweli. Kabla Yesu na Mungu wafanye shauri ya kutukomboa sisi kanisa, tulikuwa wenye dhambi.
kandi Imana na Yesu kugira ngo bakore inama kugira ngo tubashe gucungurwa twara abanyabyaha. Kwa hivyo baadaye tuliposamehewa Tumaze kubabarirwa na kukombolewa, no gucungurwa, Mungu akatupa kibali, Imana iduha umukoro, akatupa watoto. aduha abana. Huyu mama wa kwanza akapata mtoto, Uyu mwana wa mbere abona umwana, na mama wa pili akapata mtoto. n'umudamu wa kabiri Biblia abona umwana. imesema walikuwa kwenye nyumba moja. Biblia iravuga ngo bari mu nzu imwe. Baadaye Nyuma yabwo wakalala, barajyama. siku moja wakalala Umunsi umwe barajyama kama kawaida. uko bisanzwe. Mama mmoja, Umubyeyi umwe, sijui ni kwa bahati mbaya, sinzi nimba ari kubwo amahirwe make, akalalia mtoto wake. aryamira umwana we. Alipomlalia Amaze kumuryamira akafa, arapfa. na alipokufa Amaze gupfa akajiuliza, aribaza, nitafanya namna gani? ndabigenzana, Mtoto wangu amekufa. umwana wanje arapfuye. Lakini akaona mtoto mwingine hapa, Ariko abona umwana wa mugenzi we ku ruhande, na akaona mama yake amesinzia kandi kabisa. abona nyina yasinziriye. Akasema, Aravuga, sinichukue huyu reka mfate uyu, alafu nimpelekee huyu. hanyuma mutware, mfate uyu wapfuye mumuhe. Kichwa cha neno ni Umutwe w'ijambo uravuga ngo Mungu akurudishie mtoto wako. Imana ikugarurira umwana wawe. Semeni haleluya. Amen. Na Mungu akurudishie mtoto wako akiwa hai. Kandi Imana ikugarurira umwana wawe muzima. Nimesema historia ya hawa wamama ni picha ya kanisa. Twavuze yuko amakuru y'aba badamu ni Hawa wawili ni aina ya Wakristo. aba babiri ni ishusho Na y'Abakristo. mtoto ni karama ambayo Mungu anampea kila mmoja wetu. Kandi umwana ni impano Imana yahaye buri wese. Ambia jirani, kumbe uko na mtoto. Ubwira mugenzi wawe ati kugira umwana. Ndio. Hebu muulize tena, mtoto wako ni gani? Umwana wawe ninde? Na Biblia imetuambia mmoja alilalia mmoja. Biblia yavuze ngo umwe yaryamiwe. Hapa tunabaki na wamama wawili na mtoto mmoja. Ahanga hasigaye abadamu babiri n'umwana umwe. Mbeleni walikuwa wamama wawili na watoto wawili. Mbele bara abadamu babiri n'abana babo babiri. Sasa hivi historia imetusoma tukapata kuna baki wawili wamama. Uyu mwanya rero turasomye aya makuru atubwira yuko hasigaye abadamu babiri na mtoto mmoja n'umwana umwe. Na tumesoma kila mama anaita huyu mtoto mzima kama ni wake. Kandi twasomye amakuru aratubwira ngo buri umwe wese aravuga ko umwana ari uwe. Na ninataka pia uniulizie huyo jirani wako. Nanje ndashaka kubaza mugenzi wawe muri kumwe. Mtoto wako ni huyu mzima ama ni huyu amekufa? Amubaza atese umwana wawe nuwapfuye cyangwa nuhari? Ndio. Semeni haleluya. Amen. Karama ambayo Mungu amekupatia, Imana yaguhaye ni mtoto wako, ni umwana wawe. Lakini huyo mtoto ariko uyu mwana anaweza kuwa ni mzima au amekufa, ashobora kuba yarapfuye cyangwa. Ndio maana tumesema tukimalizia somo hili Mungu akurudishie mtoto akiwa mzima. Ndio babu twavuze ngo Imana Amen. So Wakristo wengine wameamua kulalia watoto wao. Abakristo bamwe bahisemo kuryamira abana babo. Ndio maana kuna Wakristo kanisani hawajihumika, hawafanyi chochote kanisani. Niyo mpamvu hari abakristo mwitorero batagira icyo bakora. Na muradi Mungu amepea kila mmoja wetu mtoto, kandi buri wese hari gikorwa yahawe. Amen. Lakini wengine katika harakati ya kukaa kanisani, ariko abandi mukuba mwitorero barasinziriye, wakashikwa na usingizi. Abantu bafashwe n'ibitotsi. Wakristo wa dunia hii wa wakati huu wamesinzia. Abakristo biki gihe bararyamye barasinzira. Wakasinzia kiasi ya kulalia mtoto, barasinzira kugwego go kuryamira abana. Na wakasinzia kiasi ya mtoto unajua mtoto akilaliwa atalia, kandi iyo umwana aryamiwe azarira. Lakini huyu mama hakusikia. Ariko uyu mumama ntabwo yumva. Aliamuka akapata mtoto amekufa. Yarazutse asanga ajyamanye n'umuranga. Na akaendelea kukaa tu akiona mtoto amekufa. Arakomeza aricara areba ko umwana yapfuye. Na akaanza kujiuliza, mbona mtoto wangu akafa? Atangira kwibaza uko umwana we yapfuye. Hivyo ndivyo tulivyo Wakristo wengi kanisani. Nuko Abakristo twibaza muri iki. Mungu amewapea vipawa. Imana yaduhaye impano. Wengine ni waimbaji, bamwe ni abaririmbi, lakini hawaimbe. Ariko ntibaririmba. Wengine ni waombezi, abandi ni abanyamasengesho, lakini hawaombi. Ariko ntibasenga. Wengine ni wahubiri, abandi ni abavuga lakini hawafanyi kazi hiyo. Ariko ntibavuga ubutumwa bwiza. Ukimuuliza
uribaza ukimuuliza wamubaza atakwambia akakubwira ngo mimi sioni kazi ya kufanya hapa. jewe nta murimo mbona wo gukora hano. Mimi sisikie kile tunaweza kufanya. jewe ntacyo numva nakora. Kwanza kwa kanisa hii hawataki watu wa muri kufanya kazi. itorero ndetse ntabwo bashaka bakozi. Umelalia mtoto. wajyamiye umwana wawe. Umesinzia. warasinziye. Ni wakati wako wa kuamka. Ni igihe cyawe cyo kubyuka. Semeni haleluya. Amen. Ambia jirani. Gira mugenzi wawe. Siku hizi kuna usingizi kiasi gani? Amuri iki gihe ufite ibitotsi bingana iki? Ndio. Umesinzia kiasi gani? Usinzira ibitotsi bingana iki? Watu wamesinzia kiasi. Abantu barasinziriye. Ya kwamba bingana nuko hawajui ni nini naendelea. Ntibazi biriho bitambuka. Hawajui karama zao zinaenda na. Ntibazi impano zabo icyo zikora. Mtoto amekufa huwezi kujua. Umwana yarapfuye ntibabimenya. Umelalia mtoto huwezi kujua. Wajyamiye umwana ntiwabimenya. Biblia imetuambia. Biblia iravuga. Hawa mama walikuwa kwenye nyumba wakiwa watu wawili. Aba badamu bari mu nzari babiri. Na katika maisha ya Ukristo, mu buzima bwa Kristo, ninakuuliza leo. Ndakubaza uyu munsi. Na Biblia inakuuliza. Na Biblia irakubaza. Ni nani umemkaribisha kwenye nyumba yako? Ninde wiyegereje mu wawe? Hebu niulizie jirani. Bankubaza mugenzi wawe. Nyumba munzu ni moyo wako. Ni umutima wawe. Kwenye nyumba yako, munzu yawe ni moyo wako. Ni umutima wawe. Ni kwenye akili zako. Ni mu bitekerezo byawe. Ni mahali unafanyia kazi. Ni hahandi ukorera umurimo. Katika maisha ya Ukristo, mu buzima bwa Kristo, ni nani umemkaribisha kwenye nyumba yako? Ninde wiyegereje mu nzu yawe? Ni nani rafiki yako? Ninde shuti yawe? Ni nani unatembea naye? Ninde ugendana nawe? Ni nani unakula naye? Ninde musangira? Kwa nini ninakuuliza hiyo? Kubera iki nkubaza ibyo? Kwa sababu nukubera ko yule ambaye umemkaribisha wa undi wiyegereje atakuwa na impact, uwo nguwo azagira ingaruka katika maisha ya mtoto, mu buzima bw'umwana wawe. Semeni haleluya. Amen. Mtoto wako, umwana wawe atakuwa azakura bingana na marafiki wako, ni shuti zawe. Semeni haleluya. Haleluya. Ukristo wako, ubukristo bwawe utalingana, uzangana na wale mnaenda na wao, na abandi mugendana. Kama ni watu wazuri, niba ari beza, Ukristo wako utakuwa mzuri. Ubukristo bwawe buzaba bwiza. Na mtoto wako atakuwa ana. Kandi umwana wawe azakura. Lakini kama ni wabaya, nimba ari babi, Ukristo wako, ubukristo bwawe utakuwa na changamoto. Uzagira ibibazo. Kwa nini? Kubera iki? Umekaribisha wabaya. Wiyegereje ababi muri wewe mu nzu yawe. Ni wakati wa kufikiria. Ni igihe cyo gutekereza. Ujue unatembea na nani? Uvuga ngo ese ndagendana nawe. Semeni haleluya. Amen. Siku hizi utapata Wakristo wengi. Muri iki gihe urasanga Abakristo benshi ako na marafiki ambao hawajaokoka. Usanga ari kumwe n'inshuti zitakije. Haujawahubiria waokoke. Ntabwo urababwiriza ngo bakizwe. Lakini bado unaendelea kuwa marafiki zako wa dhati. Kuba inshuti zawe nkora mutima. Hawa watakuwa na madhara katika maisha ya Ukristo yako. Aba ngaba bazateza ibibazo mu Ukristo bwawe. Semeni haleluya. Amen. Huyu mama alikuwa amemkaribisha mama mwingine. Huyu mama yari yegereje undi mu mama mwingine. Lakini hakufikiria kwamba huyu ariko ntiyarazi siku moja atakuja kuiba mtoto wake. Umwaziba umwana wa mugenzi. Biblia ikatuambia. Biblia iravuga wakalala, barajyama, huyu kuamka, huyu nguyu yabyutse, mtoto ameenda. Asanga umwana yapfuye. Sasa akafikiria, atangira gutekereza, ni lazima nibadilishe. Aravuga ati ngomba guhindura. Hata kama wangu amekufa, nubwo wanje yapfuye, lakini huyu bado wake ni mzima. Ariko uyu nguyu yaracani. Nitachukua huyu, reka mfate uyu muzima, nimpatie. Mfate uyu wapfuye muhereze mugenzi wanje. Nilete uyu mzima, hanyuma mfate uyu uhumeka, nimlete hapa kwangu. Hanyuma muzani wanje. Alafu nitaona. Hanyuma ndebe. Unajua ukisinzia, iyo wasinziriye, shetani atakuiba karama yako. Shetani aza kwiba impano yawe. Ambia jirani kuna watu wanainda karama yako. Hariho abantu bariho bahiga impano yawe. Usisinzie, ntusinzire, usisubaye. Nturangare. Si wakati wa kuzuba. Ntabwo ari igihe cyo kurangara. Si wakati wa kusinzira. Ntabwo ari igihe cyo gusinzira. Si wakati wa kuamka. Ni igihe cyo kubyuka. Semeni haleluya. Haleluya. Biblia ikatuambia. Biblia iravuga ngo alipomaliza hiyo operation, amaze gukora ko kazi. Ninapenda hapa sana. Nkunda ha cyane. Huyu mama akaamka. Arabyuka. Na Biblia imesema alikuwa anaamka kufanya nini? Biblia yavuze ngo yarabyutse gukora iki? Kunyonyesha mtoto. Yarabyutse konsa umwana. Ambia jirani, bwira mugenzi wawe, Ukristo unanyonyeshwa. Ubukristo buza bwonswa. Kweli. Ndio. Ukristo, mtu anaamka usiku kuangalia Ukristo wake. Umuntu azabyuka nijoro kureba ubukristo bwe. Ubukristo burabizokirirwa. Ukristo unaamuka usiku kuangalia. Haleluya. Amen. Unajua
urabizi Kwa nini tuko na Wakristo wengine ambao wametuchanganya? kubera iki hari abakristo benshi baducanganyikishije Ukiwaangalia hauamini ni Mkristo wabitegereza ugashidikanya ko ari bo kwa sababu ya mwenendo wake. kubera ingendo ze cyangwa se Hapa ni ukora. Mkristo, iyo urebye uruhande no hii mukristo side nyingine si urundi Mkristo. ruhande siwe Matendo yake yanazungumza mambo mengine ibikorwa bye bikavuga ukwabyo na yeye mwingine anazungumza kitu kingine. nawe nakavuga ukundi kwe. Kwa nini? kubera iki? Yes, ni Mkristo, ni umukristo ameokoka, yarakijijwe, lakini ariko Ukristo wake ubukristo bwe hatekea Ukristo wake. ntabwo afata neza ubukristo bwe. Ni wakati wa kuamka, ni igihe cyo kubyuka, ni wakati wa kutoka kwenye usingizi, ni igihe cyo kuva mu ni wakati wa kutoka kwenye usingizi, ni igihe cyo kubyuka. kanisa la Mungu itorero na rya hapa Kristo Hope jana muri jioni Hope ya leo uyu mugoroba wa tumekuja none na ujumbe twazanye ya ubutumwa kuambia rubabwira ngo mtoto wako umwana wawe anaweza kuwa ni mzima, ashobora kuba ari muzima, anaweza kuwa amekufa, ashobora kuba yarapfuye, lakini habari njema, ariko inkuru nziza Mungu Imana yuko tayari iriteguye kurejeshea mtoto wako. kukubarira umwana wawe. Semeni haleluya. 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 Amen. Unajua mama akifungua mtoto, iyo umubyeyi yabyaye umwana, wale ambao ni wa mama hapa abamama bara na wa baba n'abagabo wazazi, ababyeyi, huwezi lala vile unataka ntushobora kuryama uko bisanzwe ama namna gani. uko bimeze. Kama mko na kamtoto kwa kitanda, niba mufite uruhinja huwezi rusha mkono vile unataka, ntabwo upfa gutera ukuboko uko ushaka, huwezi rusha mguu vile ntabwo unataka, utera ukuguru uko ushaka, huwezi pinduka kwa kitanda vile ntabwo unataka, uhindukira uko ushaka, unaenda pole pole, ugenda gahoro gahoro. hivyo ndivyo ilivyo Ukristo. uko niko ubukristo bumeze. Semeni haleluya. Haleluya. Watu wameharibu Ukristo, abantu bangirije ubukristo bwabo, watu wameleta picha mbaya kwa Ukristo, abantu bazanye ishusho itari y'ubukristo, hata watu wengine wa nje hawataki kuwa Wakristo n'abazuri hanze ntibashaka kuba kwa sababu ya mienendo ya Wakristo. kubera ingendo zacu. Kanisa ni wakati wa kuamka. abakristo ni igihe cyo kubyuka. Haleluya. Amen. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Amen. Alafu huyu mama kaamka uyu mama arabyuka kwenda kunyonyesha mtoto, konsa umwana, akaangalia vizuri, aritegereza, mtoto haongei, abona umwana ntavuga, mtoto hamove, umwana ntiyisheganye, akaangalia vizuri, aritegereza, akapata mtoto amekufa, abona umwana yapfuye, akasema nimepata shida, aravuga ati ngize ikibazo, akaweka mtoto hapo, umwana aramurekeraho, akalala. araryama. Ilikuwa alfajiri, abaye mu gitondo, asubuhi mu gitondo akaangalia vizuri, aritegereza, akaangalia vizuri, arareba neza, akasema hapana, aravuga ati reka da, huyu sio mtoto wangu. uyu ntabwo ari umwana wanje. Semeni haleluya. Amen. Shetani yuko karibu kila wakati kukubadilishia mambo. Satani ari iruhande rwawe buri munsi kugira ngo ahindure ibyawe, Anaiba, akiba, anachanganya, agahinduranya. lakini ni vizuri wa Kristo wa leo, ariko ni byiza abakristo ba none tuwe wa Kristo tuba abakristo ambao wanaweza kutambua karama zetu, bashobora kumenya impano zabo, waweze kutambua niko nayo ama sina hii. bakamenya nimba bayifite cyangwa niba batayifite. Haleluya. Amen. Huyu mama akasema huyu mtoto sio wangu, uyu mama aravuga ati uyu mwana si uwanje, kwa sababu tunabadilishiwa. kubera ko duhindurirwa, Usikubali tukemere karama ambayo sio yako. impano itari yawe. Ambia jirani usikubali. Bwira mugenzi wawe ati ntiwemere, Mtu asikubadilishie. umuntu ntakaguhindurire. Kama Mungu amekupatia uinjilisti, niba Imana yaraguhaye ivuga butumwa, achana na uchungaji. reka ibyo kuba umushumba. Kama Mungu amekupatia uimbaji, niba Imana yaraguhaye kuba umuririmbyi, hata kubadilisha ufanye kitu reka kingine. guhindura ngo ukore ibindi. Kile ambacho Mungu amekupatia, icyo Imana yaguhaye, hicho ndicho kinakufaa. icyo ngicyo nicyo Semeni kigukwiye. haleluya. Mama akasema huyu si mtoto wangu, uyu mama aravuga ati uyu mwana si uwanje, na kwa sababu si mtoto wangu, kubera ko atari uwanje na hakuna mahali nilienda, kandi ntaho nagiye, acha niende niangalie. reka ngene ndebe. Akaangalia kwa jirani, areba muri mugenzi we, habari jirani, ati amakuru mushuti yanjye, akasema niko sawa. turi amahoro. Mimi niko na shida hapa. ati nje mfite ikibazo. Wewe uko na mtoto wako? ati wewe ufite umwana wawe? Akasema ati nje ndamufite. ako mzima? ati ni Akasema muzima. aravuga ati mimi niko na mtoto hapa, aravuga ati nje mfite umwana naona hano, ni kama amekufa, ndabona sasa lakini nimwangalia naona sio ariko wangu. namwitegereje mbona si uwanje. Huyu mwingine akamwambia hapana, uyu nguyu aramubwira ati reka, kama amekufa, nimba yapfuye, hiyo ni mzigo wako, ibyo ni ibyawe, hiyo ni shida yako. icyo ni ikibazo Mimi cyawe. wangu bado ni mzima. je wanje arahari ni muzima. Mama akakuja hapo, uyu mama araza, akamwangalia, aramwitegereza, akamwambia we, aramubwira ati huyu mtoto ni wangu. uyu mwana ni uwanje.
Semeni haleluya. Amen. Amen. Unaweza kutambua karama yako? ushobora kumenya impano yawe. Uliza jirani, unajua karama yako? Baza mugenzi wawe Karama uzi yako. impano yawe. Ama unaweza kubadilishiwa hivi unachukua tu. Cyangwa ushobora guhindurirwa ugasingira. Na ukibadilishiwa wakati mwingine hupewi nzuri. Kandi iyo baguhinduriye igihe kimwe ntibari nziza. Unaweza kupewa mtoto ambaye amekufa. Bashobora kuguhereza umwana wapfuye. Usikubali mtoto ambaye amekufa. Ntiwemera umwana wapfuye. Usikubali ambaye amekufa. Ntiwemera wapfuye. Kama wako bado ni Niba mzima. wawe ari muzima. Semeni haleluya. Amen. Kesi kaanza hapo. Ikibazo kiratangira, urubanza ruratangira. Unajua Biblia tumesoma wamefika kwa mfalme. Biblia iravuga ngo baragenda bagera ku mwami. Lakini huwezi fika kwa mfalme vile unataka. Ntiwogera ku mwami uko byishakiye. Vile huwa ninaona kumeenda. Uko nje mbitekereza byagenze. Walienda kwanza kwa hawa viongozi wengine. Bagiye kuraba bandi batoya. Inawezekana wameanza kwa nyumba 10. Birashoboka ko bagiye kwa nyumba 10. Ikashindikana. Birananirana. Wakaenda hapo mbele. Bigira imbere. Ikashindikana. Biranga. Alafu ikafika kwa mfalme. Bigera ku mwami. Mfalme akasema, umwami aravuga katika ngo Israeli. Muri Israeli. Sijasikia kesi kama hii. Sindumva urubanza nkuru. Mlikuwa wawili. Mwari babiri. Kwenye nyumba. Munzu. Hakuna mtu mwingine. Nta wundi. Na mmoja amekufa. Kandi umwana umwe yapfuye. Mumebaki na mmoja. Mwasigaranye umwana. Na kila mmoja anasema huyu ni wangu, huyu anasema huyu ni wangu. Kandi mwaravuga ati uyu mwana ni wanje, udati ni uwanje. Mfalme akasema, umwami aravuga ngo niko na suluhisho. Mfite igisubizo. Akaita wafanyakazi. Ahamagara abakozi be. Akamwambia leta panga. Arababwira ati nimuzane inkota. Ambia jirani, ukisinzia nusinzira itaitishwa panga. Bazahamagaza inkota. Na ujui itakata namna gani. Kandi ntuzi uko izatema Na ujui itakata nani. Kandi ntuzi uzatema uwo. Semeni haleluya. Haleluya. Wakaitisha panga. Bahamagaza inkota. Alafu mfalme akasema, umwami aravuga ngo suluhisho igisubizo ni moja. Ni kimwe. Mko wawili, muri babiri, na mtoto ni mmoja. Mufite umwana umwe. Tutakata. Tugiye kumusatura. Ninashangaa natangara na majibu ya hawa watu wawili. N'ibisubizo by'aba bantu sana babiri. huyu ambaye amepoteza mtoto. Cyane cyane yungu wapfushije umwana. Akasema, aravuga ndio. Aravuga ati nuko akatwe abamucemwo. Mimi niko tayari kubeba kipande. Njewe ndi tayari kujana igice. Sikia mtu ambaye amesinzia. Umva umuntu wasinziriye. Na amelalia karama yake. Umuntu wajyamiye impano ye. Hata kwenye kanisani. Abano mwitorero. Si wakati huu. Muri iki gihe tuko na shida hizo. Ni ibyo bibazo dufite. Na watu hawataki mtoto akiwa mzima. Hari abantu badashaka umwana muzima. Kuna wakristo wako kanisani lakini wanataka kipande. Hari abantu bari mwitorero bashakamwo igice. Haleluya. Kama ni waimbaji, kwa waimbaji wanasema hapana, hatutaki fulani. Niba abaririmbyi maririmbyi bakavuga ati ntidushaka runaka. Kama ni wana maombi wanasema niba abanyamasengesho ati ntitumushaka. Kazi yenu itakuwa safi mkiwa pamoja. Amen. Umurimo wanyu uzaba mwiza muri hamwe. Amen. Kazi yenu itaendelea mbele mkiomba pamoja. Umurimo wanyu uzatera imbere muri ho musengera hamwe. Kazi yenu kanisa litapiga hatua kama mnafikiria pamoja. Itorero rizatera imbere muri ho mutekereza hamwe. Kanisa litaenda vizuri kama wachungaji wanaelewana. Itorero rizatera imbere y'abungeri bavugira hamwe. Kipande huku, apana igice kimwe. Kipande pale. Ikindi aha. Mama akasema ndio kata. Aravuga ati ni mumucemwo. Ukate mtoto. Uchemwo umwana. Ukate huduma. Uchemwo umurimo. Hata siku hizi tunaona hiyo mambo kwa makanisa. Niki gihe turabibona matorero. Watu wakikosa kusikizana. Abantu batumvikana. Huyu anasema mimi nitabeba hii. Bakavuga ati njewe ndajana gatutu. Mwingine anasema mimi nitabeba TV. Uwundi ati njewe ndajana TV. Wengine wakasema watabeba viti. Uwundi ati njewe ndajana intebe. Mnataka mtoto kipande. Murashaka igice cy'umwana. Hiyo ni kuua kazi ya Mungu. Kandi uko ni ukwica umurimo w'Imana. Acha mtoto awe mzima. Amen. Hallelujah. Amen. Mchungaji mmoja umushumba umwe nilisikia juzi tu, haijapita siku nyingi. Narabyumvise muri iyi minsi yashize yavuba. Akasema, aravuga ngo ati yeye aliambia wachungaji wake, aravuga ati nje nabwiye abungeri dukorana, ati kama hatutasikizana, ati nitutumvikana, hatutabeba hiyo kesi kwa watu wengine. Ntabwo tuzajana ikibazo mu bandi bantu. Ati kila mmoja, ati buri umwe tutagawana mabati. Tuzagabura amabati. Kwa roho yangu nikasema, mutima wanje ndibaza, huyu amelalia, uyu nguyu yarajyamiye amelalia mtoto, uyu yajyamiye umwana. Haleluya. Haleluya. Ndio. Kwa kanisa, mwitorero, ukiona mnaanza kusuluhisha mambo, iyo mutangiye kugira ibibazo, lakini naona watu wengine wanasema, bamwe bavuga ngo hapana, ntabwo ari byo, aende, nagende, hapana,
oya ntabwo ari Atoke. byo nasohoke sijui afanye nini. sinzi nagire gutya Umwambie umubwire ngo umelalia mtoto. wajyamiye umwana kweli kweli. Praise the Lord. Amen. Ni wakati wa kuamka. ni igihe cyo kubyuka. Unajua, urabizi na usiichukulie vizuri, ntuyifate neza, usiilinde vizuri, ntuyirinde neza ngo uyisigasire, usiilee vizuri, utayifashe ngo uyirere neza, usiamuke kwa kuiombea, ngo ubyuke kuyisengera, usiamuke kwa kupiga magoti kwa kuiombea, ngo ntubyuke kugira ngo upfuka musenge, usiamuke kwa kuipatia chakula. utabyutse kugira ngo uyigaburire. Chakula ibyo kurya ambacho tunapatia mtoto icyo duha umwana ni neno la Mungu. ni ijambo ry'Imana. Semeni haleluya. Amen. Maziwa ambayo tunapatia mtoto amata duha umwana ndio akue, kugira ngo akure kuamka. ni ukubyuka. Mtoto mdogo umwana muto ama akiwa tu ni mtoto iyo akiri muto y'uruhinja ndio akuwe vizuri, kugira ngo akure ni neza, lazima mama asisinzie, ni byiza ko umubyeyi mama adasinzira, asisubae. ntasinzire. Ukizubaa iyo uzubaye buke mtoto hatalelewa vizuri, umwana ntakura na neza, maisha ya mtoto hayatakuwa kandi mazuri. ubuzima bw'umwana ntibuba bwiza. Nini wakati huu kubera iki muri iki kwenye gihe makanisa mengi mu matorero menshi tumekuwa na Wakristo wengi, abantu bagize abakristo benshi, lakini hatuna matendo mengi, ariko ntidufite ibikorwa na byinshi, tuendelee mbele zaidi, kandi ntiduteze kwa imbere. sababu ni ukubera ko wengine wamelala usingizi, abandi barasinziriye, karama zao hazifanye impano kazi, zabo ntizikora imirimo, hazina manufaa kanisani. ntacyo zimaze mu itorero. Usipochunga karama yako, nudafata impano yawe neza, nutayirinda, itakufa, izapfa, itapotea, izatakara. utasikia watu wakisema, uzumva abantu bavuga ngo unaona huyo ndugu urabona runaka alikuwa mhubiri, yari umuvuga butumwa, sijui siku hizi ameenda, ariko ubundi tuzi ko byagenze. unaona huyo ndugu urabona uriya muvandimwe alikuwa mwimbaji, yari umuririmbyi, wakati huu sijui kumeenda, ariko ubundi tuzi ko byagenze. watu wamelala. abantu bararyamye. Katika kitabu cha Waefeso, mu gitabo cy'Abaefeso fikiri mlango wa 4 mstari wa 11, ibice 4:11 inasema, Biblia iravuga ngo amka wewe usinziaye, kanguka wewe usinziriye, amka wewe usinziaye, kanguka wewe amka usinziriye, wewe ulalaye, kanguka wewe uryamye, katika wafu uve mu bapfuye, Mungu atakuangazia. Imana ikumurikire. Haleluya. Amen. Wapendwa, ni wakati wa kuangaziwa. nshuti zanje ni igihe cyo Hawezi kumurikirwa, kuangaziwa bado ukiwa usingizini. kandi ntiwomurikirwa usinziriye. Ndio Mungu atuangazie, kugira ngo Imana ndio itumurikire, Kristo atuangazie, kugira ngo Kristo atumurikire, tuamke. tubyuke. Haleluya. Amen. Nikielekea hapo mwisho, nshaka gusoza, sikujua kunaweza kukuwa na kajoto. ntabwo nari nzi ko dushobora kugira icuya, Nilikuwa nasikia tu kuna baridi, ari imbeho nyinshi. asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Alafu mfalme akasema tunakata. umwami aravuga ati Huyo turamuca, akasema ni sawa tukate. umwe aravuga ati tumucemo. Naliwaambia mtu akikubali ikatwe, kandi nababwiye ngo iyo umuntu yemeye kucibwamwo, jua amelalia, menya neza yuko yajyamiye ako umwana kwenye we, usingizi. ari mu bitotsi. Lakini huyu mama mwenye mtoto uyu nyiri umwana akasema neno, avuga ijambo, akasema aravuga ngo hapana, aravuga ati reka da, hapana, aravuga ati reka msimuue. ndimwica umwana, Badala ya kukata, acha mtoto akiwa mzima mpatie yeye, aho kugira ngo mumucemwo ni mumufate mumuhe mugenzi wanje aende na yeye amutware. Sasa mfalme akasema, umwami aravuga ati nibyo, nimesikia mwenye mtoto. ndabyumvise, menye nyiri umwana. Mwenye mtoto nyiri ni umwana yule ambaye ni wa wundi ako na rehema kwa mtoto wake. ufite imbabazi z'umwana. Asifiwe Yesu. Amen. Mwenye karama nyiri impano ni yule ni wa wundi, ambaye anaijali karama yake, ni wa wundi wita ku mpano ambayo ye Mungu amempatia. iyi Imana yamuhaye. Tuko siku za mwisho, turi mu bihe bya nyuma, na siku za mwisho kandi ibihe bya kumekuja nyuma mambo mengi.
haje byinshi na haya mambo mengi kandi byinshi byaje yanaharibu Ukristo wetu arangiriza na ubukristo bwacu yanaharibu imani yetu. akangiriza kwizera Hata kwacu kumekuja na mafundisho mengine kandi ndetse haje n'izindi nyigisho anakwambia hakuna shida ya Mkristo, akakubwira ati nta mpamvu wewe z'ubukristo ukishaokoka ni hivyo tu, wewe numara gukizwa n'ibyo wewe unaenda mbinguni. wewe uraja mu ijuru Lakini sio hivyo, ariko ntabwo ari byo umeokoka, Mungu warakijijwe amekupatia mtoto, imana yaguhaye kazi yako umwana ni kulinda mtoto. umurimo wawe nukwera Uwezi enda umwana mbinguni na mtoto amekufa. ntiwoja mu ijuru umwana Ni yarapfuye lazima uzingatie ni neno, ngombwa kugira ngo ni ijambo lazima rikomeze ujue umeitwa kwa huduma gani, umenye ngo wahamagariwe iki alafu uendelee kumfanyia hanyuma kazi. ukomeze gukorera Kwa imana sababu mbinguni kubera ko mu ijuru tunaenda na matendo tujana ibikorwa ambayo tumepewa vipawa vya kuyafanya. bya bindi twaherewe impano yo kubikora. Unajua Mungu Imana anakupa kazi iguhereza umurimo na anakupatia vifaa hanyuma ikaguhereza ibikoresho na anakwambia ninangojea matokeo. hanyuma ikakubwira ngo nkeneye ibisubizo, Anakuita, ikaguhamagara unaokoka ugakizwa na amekupatia kitu ya kufanya kanisani, hanyuma ikaguhereza icyo ukora mu itorero. na hiyo kitu ambayo amekubariki nayo cya kindi Imana yaguhaye ndiyo matendo yako itatokana na hayo. niho ibikorwa byawe bizava. Lakini kwa sababu ya usingizi kubera gusinzira watu wamelala abantu na barajyanye watu wamesinzia, abantu barasinziriye hawajali, ntabwo umesema batekerezaho umeokoka, hanyuma ukavuga ngo lakini hakuna kitu warakijijwe unafanya. hanyuma ukaba ntihagire igikorwa ukora. Tuamuke, Tubyuke kwa sababu karama Mungu ametupatia kubera ko impano Imana ni ya yaduhaye kufanya kazi, niyo gukora kazi ya umurimo, Mungu. umurimo w'Imana. Sema haleluya. Amen. Tukienda kumalizia, Tugiye gusoza, kama kuna mtu anasikia kuna mahali amelala, niba hari umuntu wumva hari ahantu yagabanukiwe cyangwa se yasinziriye, kitambo ulikuwa unaomba mbere wahora gusenga lakini sasa hauombi. ubu ngubu ntibigikunda. Mbeleni hambere ulikuwa unafunga wahoraga wiyiriza lakini sasa hauwezi. ariko ubu ngubu ntibishoboka. Mbeleni hambere ulikuwa na moyo wa upendo wagiraga umutima w'urukundo lakini siku hizi haupo. ariko ubu ngubu Kuna ntawukigira. kitu kimekupotea. hari ikintu cyatakaye Na muri wowe. tumesema twavuze kama ngo uko nimba uhari na kuna kitu kimepotea kiasi, hakaba hari ikintu cyagabanutse muri Leo wowe, uyu ni munsi siku ya kurudishiwa Mungu. ni umunsi wo kugarurirwa ibyawe. Huyu mama uyu mumama ndiyo arudishiwe mtoto wake, kugira ngo agarurirwe umwana we alienda kwa mfalme yagiye ku mwana Sulemani. Sulemani. Leo uyu munsi tuko na mfalme, dufite umwana, na huyu ni si umwami, lazima kwenda Yerusalemu, ntabwo kuje Yerusalemu, ni ari Bwana ngombwa. wetu Yesu Kristo. dufite umwami Yesu. Ukimkubali, umwemeye uende mbele, ukaje imbere umulilie, ukarira utubu, ukihana, atakurudishia karama yako arakugarurira na impano kazi ya yawe, Mungu itaendelea. kandi umurimo w'Imana Kama urakomeza. uko nimba uhari na unaweza kuwa umepoteza kitu ugashobora kuba hari na icyo umelalia watakaje, mahali, kuna mahali umesinzia ukaba hari ahantu na waryamye ungetaka ugasinzira, urejeshewe, kandi ukaba ukeneye kugarurirwa ibyawe, simama tuombe. haguruka dusengane Imana. Nimemaliza ujumbe. turarangije. Kama uko niba uhari unaweza kusimama tuombe, ushobora guhaguruka alafu baada ya tugasenga. kuomba twarangiza gusenga tutarudisha microphone. tukagarurira umwanya umuyobozi. Kuna hiyo wimbo mwimba ya kurejeshewa. Hebu Indirimbo chukua microphone mwaririmbye si yo uyirudie. kugarurirwa Yes, ya zacu. kurejeshewa. Ni wakati wa kurejeshewa. iki ni igihe cyo kugarurirwa ibyacu. Mungu akurejeshee huduma yako. Imana ikugarurire umurimo Mungu wawe. akurejeshee kazi yako. Imana ikugarurire Mungu umurimo akurejeshee ukora. upendo wa kwanza. Imana ikugarurire urukundo Mungu rwa mbere. akurejeshee kile ambacho umekipoteza. Imana ikugarurire kijya Mungu watakaje. akurejeshee wakati mzuri wa maombi. Imana ikugarurire igihe bihe byiza byo Mungu gusenga. akurejeshee upendo. Imana ikugarurire Mungu urukundo. akurejeshee kazi ambazo ulikuwa unazifanya mbeleni kanisani. Imana ikugarurire imirimo Semeni wawe. haleluya. Amen. Kama uko nimba uhari simama tuombe. haguruka Ni dusengane wakati wa Imana. kurejeshewa. iki ni igihe cyo kugarurirwa ibyacu. Nikurejeshe, anasema Oh, haleluya. nikurejeshe,